Ni pidang sampai pi borok stasi sian pat kenika channel kejongi bat kenika video ke bamta sengi ngin pek ya kenika post keberang shalat temai po Shillong Meghalaya. Ngidang supply tu yaki merch jong kenika channel te pila ban pek yaki dakaba visit ya ka link ke bangala ai po description jong kenika video. Subscribe ya kenika channel but turn on your notification bell ru kanang ba pinum do yaki video ki bangi upload. Sa follow lang ru yangi hapo ke Instagram. Kani kadai ke Instagram account kejongi. Ya kani ke post lapalat daka Directorate of Educational Research and Training DERT Shillong mentau benai arjar arpoi. Kagerteng juga kani ke post kadai pre-primary teacher. Ya kani ke post kin sepelong ya ka walk-in interview hakakat santerik u benai Disember arjar arpoi. Ya kani ke post pre-primary teacher ka salary lani ka tulap kadai Hendri Wajar hak si benai. Ka upper age limit kadai sanpos 6. Baka educational qualification kolong komne. Pila day bandap ya ke kelas 12, bat hakapor berpipas ya ke kelas 12, pide banyo 100% and above, bat pide ruk bendan ya ke DELED, lan ya ke Diploma in Elementary Education, bat pide ruk bendan ke Diploma, lan ya ke Certificate Course, haka ECCE, bat ya ke post ruk pidan kam ya ke Teaching Experience, haki Pre-Primary Section. Ki candidates ki ba ko ban apply ke post pihak ban ra ya ki original documents haka sengi balong ya kenika interview ya kenika walk in interview kan long haka Sidon Government Upper Primary School kabadan ha Ribhoi District katarik kedai kat santering benai Disember arajar poi bat kapor kedai posting min stap hado arbaje min sengi ka official notification lenika notice ka balak pelai hi de kenika DERT ngala ay po description jangan nego video ti pilaban download ika bat pilaban pule ada pika ban tip susu spangki wiki details.